on 7A klass 6 aastat tagasi. Niimoodi ootasid nad koolis päkapikkude tulekut. Seda on kiirem kui sina. Ei ole, mul on parem. Kuule Kaspar, mida sina jõuludeks soovid? Mina soovin endale lipatelefoni, siis seal on lipapildid sees. Tere lapsed. Kui Priit! Reet, selliseid sõnu ära küll ütle. Aastas korra viik ikka võib. Kas siin klassis neid lapsi ka on? Hakkame kinnitusega. Jee! Ma nägin veel koridoris teie õpetajat ja te ütlesite, viiksite toolid ja lauad klassi nurka. Alustame. Mailis. Jee! Varju! Marta! Marti! See on sinu pihta. Ma tänan. Rohkem. Peeter ei ole, jah, Peeter. Marta! Osta. Aitäh! Nikoleo! Reet! Noh, kas sina ei tulegi? Tulen küll, aga oota, jõuluvana saatis mulle ühe laulu. Oota, ma panen selle käima. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am in.